ari ikipe ya mbere ku isi malgré yirondaruhuri haba anishimiye no kuba mu mujyi wa Madrid no muri Espagne muri rusange kandi biramutse bigenze neza azanahasoreza kariyeri. Ibyo ni ibintu Vini yagiye avuga. Ikiba gisigaye rero no ku muntu kwa updatinga ibijyanye n'imari bamutangaho buri mwaka buri cyumweru kugira ngo bibijyanye n'igihe ejo badatangira kumugurira abandi bakinyi batari ku rwego rwe ugasanga murusha amafaranga. Iyo utongera amasezerano ngo wakongera amafaranga ejo bundi bashobora kugura nka Bukayo Saka. Vini atekereza ko Bukayo Saka atari ku rwego rwe ugasanga amahesa ari kubye kabiri ya Vini kubera ko we bamwapdatinze mu gihe gikwiye in real time. So Vini rero mu by'ukuri Madrid nicyo yakoze baramuganirije kandi byagenze neza. Niyo bombe dutegereje mu gihe gito kiri imbere agutangaza ko bamwongerera amasezerano ageza nkuko El Sharanguito yabitangaje uyu munsi muri 2029 cyangwa se 2030. Kuri nge ntekereza ko atari imyaka ihagije kuko Vini yaragifitemo ndumva ari asigaje ibiri. Urumva afite imyaka ibiri awe. Ibiri ubwo nirangira 2027 bagejeje 2029 bongeyeho ibiri gusa bagejeje 2030 yabiri imyaka 3 yose. So ntekereza ko niba ari kumutayinga ku masezerano bya nyabyo bari kureba iyo ibiri bakongeraho nk'indine ikaba nk'imyaka bakamufite nk'imyaka niburi 6 iri imbere. Urebye imyaka amaze kugira vraiment nibura barenze imyaka 30 imyaka 30 kazatangira ku munegose yindi noneho ibiri umwe muri ya polisi ya Real Madrid. Ariko sofa kuba nibura amakuru ari gusohoka ko yakongera amasezerano tuzi urwego rwa Vini ashobora kutagera amezi 3 meza ariko class is permanent. Tuzi ko mwe mu bakinnyi beza ku isi anytime ari yuburura cyane akongera ko umukinnyi uganirwa kuri Ballon d'Or. Vini mu by'ukuri ufite champion mwaka uheruka mu gihugu cya Espagne ndetse na Ligue des Champions yaratwaye Super Coupe ya mu mwaka ushize imikino byanze bikunze ari impamvu Madrid yifuza kumuguma. Hanyuma Samir ukurikije reka mvuge ngo Le Madridista principalement ndavuga Kylian Mbappe usa n'uyoboye Madrid navuga ngo muri uyu mwaka wa mbere niwe uri kuza ku mibare y'imbere mu by'ukuri. Niki Vini amaze gukora twabonye Benzema tubona Cristiano tubona Bale tubona Karim Mustafa mu myaka itambutse. Vini muri myaka amaze twavuga ngo ari kuri front peg za Madrid amaze gukora iki cyatuma umufana avuga ati wow kongera amasezerano afite impamvu ifatika ya Madrid. Vini no umukinnyi wa rendezvous nini apari ya Arsenal iciyemo Vini kuva 2021 2022 match zo gukuranwa baza UEFA Champions League kumwe bavuga ngo umukino banza no kwishyura ni tie imwe bakuyemo n'ikipe ya Chelsea yo inatigeze atsindamo igitego cyangwa ngo atange assist. Zengo no umwe mu bakinnyi bafashe ikipe Real Madrid kuri za match zikomeye. Ikindi kandi navuga ko ari umwe mu bantu Madrid ayikoresha ijya koresha abandi bakiye muri Amerika Latine kuko ajya kuza Vini Junior muribuka ko ari igihe cyageze yabanje muri Academy ya Real bamufata nk'umwana babanza kumurera arazamuka agera ku rwego bakinaga ni muri Champions League Benzema kavani bamupase agera ku rwego ari umuntu ushobora kuba yadesida match murazibuka match nyinshi yagiye atangamo umusaruro kandi agakitwara neza ari we navuga ko utwaye idarapo y'ikipe ya Real de Madrid. Mpamya ko niyo giye kuganira n'umwana nka Hendrik kuramubwira ati noneho wowe uvuye utwaye wenda Copa Libertadores Vini we yaje nta kintu aricyo tumugira umuntu ukomeye wubashywe icyo wakuba wanatekerezwa kuri Ballon d'Or si yose kabona kimushyigikiye. Mpamya ko Vini numwe mu bakinnyi Real Madrid yishimira kubifite kuko yaramureze iramukuza kandi murema mu mukino avuga ko buri kipe yose yakwifuza kubifite ikipe zitamufite zabakeba niwe man to watch niwe wa mukinnyi ujya gukina Real kuvuga ati Vini abaye ameze neza ko ntafatika no mukinnyi ushaka kuba yakora dribble anytime ushaka kuba yatsinda ibitego no mukinnyi mwiza kubijyanye no gutera ama penalty byinshi bitandukanye umukinnyi mwiza afite Vini arabifite apari wenda y'ibindi biri hanze nabonye mu kiganiro cyase muri filme mbara nkuru Netflix yamukozeho uze ko bamwishyura gutsinda ibitego no gukina neza batamwishyurira kuba nice ku bantu cyase kuba umwana mwiza ku bantu cyase kuba imfura imwe twamunenze kuri Ballon d'Or ne kuri muri Netflix muri filme documentaire igiye gusohoka bamukozeho yavuze iryo iyo koti irimo mumwe mu makoti basohoye irimo avuga ngo nje bampembera gutsinda ibitego no gukina neza mu kibuga ntibampembera kuba gute waruvuze ngo nukubiki imfura kuba imfura
ntahemerwa ubupfura ntabwo hemerwa kwitwara neza ku N'ibitego. bantu ibyo bamuhembera ni ugukina neza mu kibuga wenda n'abajya kumunenga bamunenga icyo kintu cyo kuba ari umuntu ushyuha cyane umuntu ushotorana umuntu ukina mu kibuga apari nuko nawe yanabirenzaho byo kuba yabikora mu buryo bwa karagiteri n'ubusanzwe imikinire irashotorana kuko ni umuntu ucengagura cyane ni umuntu ufesinga abadefanseri akaba yamucenga bitari rimwe kabiri akaba yamugara akamusubira ntekereza ko ari ikintu kitari cyiza cyane ku mikinire ye kuko arenzaho no kubishyiramo n'amagambo barabizi neza ko amagambo ibeshya n'umusifuzi ubundi uko akina mbere na mbere birashotorana mu cyongereza bita making face tukiri nko muri primaire Sami umukobwa yigeze guhemaho dufate nk'urugero binarahemana bro mu kibuga aragucenga akaguhema akakureba akaguhema agasohora ururimi bro tureke n'umukobwa hari igihe nka murumuna wawe bashaka gukora nk'ikintu nk'ikosa uri koma wenda mukiba nk'ikintu ababyeyi bahari oya badahari noneho ukamuhaho kugira atabivuga ariko agahita abivuga nanone bakagukubita noneho waba warakaye kwa kundi uri disappointed n'iki noneho akazajya nakureba akajya guhema kandi bagukubise akanarenzaho n'amagambo agushwaza noneho urumva yakureze icyo cyari gihagije banagukubise ariko akabirenzaho n'amagambo akajya kunyuraho ubabaye urumva ni kwa kundi vini nyina acenga umuntu yamara kumucenga ryari hasi ariko arakureba guhema akora isura yabikoze Joshua Kimmich kuri match ya Bayern akamubwira ati mpereza umupira Joshua Kimmich ajya kumuza namugejeje wabunaga havuye ahita awukura arongera awusubiza hahandi Vini nyine imikino y'ubusanzwe irashotorana ariko anabirenzaho no gushwaza abantu ni nabyo yavuze muri iyo filime documentaire izasohoka kuri Netflix avuga ngo amuhembera kuba umukinnyi mwiza mu kibuga bamuhembera kuba ari mwiza gusa n'umuntu w'umuhanga mpamya ko kuba ngubu niwe munyabrazil umaze gutsindira Real Madrid ibitego byinshi ibitego 105 yaciye kuri ba Ronaldo El Fenomeno n'abandi sinzi ko hari n'abandi banyabrazil bakomeye bagiye bayicamo kuba Robinho barafropinze tuvugishije ukuri Ronaldo ntabwo yigeze atanga 100% ariko nanone agahigwa kari kamaze igihe kinini kuko bakakabamba rondoro barahaciye ntibigeze bakuraho ako gahiga ariko waraje abikuye ugiye kureba no mu bitego Gareth Bale amushi igitego kimwe mu bitego kuko Gareth Bale yatsindiye Real Madrid ibitego 106 byonyine bamenya ko mu mibare ukanareba noneho bya bitego bye bifite akamaro by'ingirakamaro hakunye twibuka ibitego contre Bayern Munchen Dortmund knockout stage yego amatsinda yari ya Bellingham bavuye mu matsinda Bellingham aragostinga arabura Vini Junior yahetse Madrid burya niho haturutse shout ya Ballon d'Or yahetse Madrid kuri match ya Borussia Dortmund Bayern Munchen ewana yahetse ikipe muri knockout stage ariko warukomeje kubigwi legacy cyamaze kugeza kuri Madrid kuva 2018 we yaje ari muto ariko ku myaka 24 afite uyu munsi niyo afite aracyari muto muri weekend yakinaga umukino wa 300 muri Real Madrid icyo bisaba kugira ngo ukine imikino 300 nawe reba gomba kubura umusitata kwanza sezo ku ikipe yakinye imikino myinshi ibarirwa hagati y'imikino 55 na 60 so yakinye imikino myinshi eshanu zifunze ikipe yayitsinda ibitego 100 na bibiri mu marushanwa yose nibyo yatsindiye Madrid mu marushanwa yose ibitego 102 yatwaye ibikombe 3 bya shampiyona ku Madrid bigora gutwara La Liga iri focused cyane ku ma Champions League ariko yayitwayemo ibikombe 3 bya shampiyona unarebye abakinnyi bayitwayemo ibikombe 3 bya shampiyona ni bake hanyuma Champions League ebyiri Cristiano ashobora kuba ntabyo afite kuva natangira gufana Arsenal sinabona Arsenal yitwaye igikombe cya birimo Vini afite 2 Champions League Cristiano yamaze imyaka 9 uravuga iki birimo shampiyona zibari nyinshi n'eshatu shampiyona n'eshatu zifunze zirimo kwa Cristiano n'eshatu oya uravuze kuri Cristiano uravuga Vini cyangwa Vini n'eshatu abo turi kwaze Cristiano ariko myaka 9 ntabwo yabuzemo zirimo harimo za Zidane ebyiri harimo ya Mourinho nibuka n'abandi batoza bagiye bari hageze 2009 yamazemo igihe kirekire ariko Madrid urabizi intera bisaba kugira ngo itware shampiyona nibure ebyiri bahise akenshi domina muri shampiyona ariko afite Champions League ebyiri mu by'ukuri ni umukinnyi navuga umwe mu beza ushaka buriya n'uyu munsi aramutse ayivuyemo uyu munsi ayivuyemo uyu munsi akabamo neza
ku myaka 24 yaba yitwa umulegend wa Is a legend. cyane Champions League ebyiri shampiyona eshatu ibitego birenga 100 yabaye top 2 ranked top 2 kuri Ballon d'Or Cristiano ni ebyiri afite ebyiri Cristiano eshatu Ebyiri. nababwiye 11 ya 12 myaka ari ya Barca ebyiri afite champion ebyiri zonyine urabyumva muri nyine Espagne. nibyo navuga urabyumva uburyo gutwara shampiyona uri yagiye 2018 La Liga uri muri Real Madrid gutwara shampiyona biravuna cyane Barca ibara mu by'ukuri So, yaba ari umulegend aka kanya agiye kuko agiye neza kuko urumva shampiyona eshatu azigize muri rugaragara arimo aratsinda ibitego ari pilote w'indege mbabanye na Karim Benzema ariko nka nyuma ya Karim Benzema Yatwaye Ligue des Champions yagize ayoboye na shampiyona. yatwaye double abitwarira rimwe ayoboye Ballon d'Or we yizera ko yayibwe n'abafana benshi Nagende. nanjye niko mbyizera Nagende. sinizera ko atagomba kwitwara rumva nk'iyo Ballon d'Or tuvuge ko atayibwe yayihawe none se haba habura iki nta kintu cyaba kibona ku myaka 24 rero yarasigaje imyaka 2 kugeza 27 bongeyeho indi myaka 3 ikaba imyaka 5 2030 aza abagize imyaka 29 n'icyenda. ntekereza ko bazongera bavugurura amasezerano hari n'igihe nabo bashobora kwifuza kumutayiga ku myaka nk'umunani akabyanga kuko amafaranga azagenda azamura agaciro kunegosiya ufite kontara y'igihe kirekire biragora kurusha kunegosiya amasezerano agiye kurangira Okay. Hanyuma byinshi mu by'ukuri udakomeje nuko afite UEFA Super Cup ebyiri Exactly. afite igikombe cya Copa del Rey kimwe afite igikombe cy'isi cy'amaklub inshuro eshatu afite kandi Super Coupe za Espagne eshatu y'umuvandimwe Vini ndakubwira ko muri mwaka y'imikino 47 ibitego 21 assist 12 kuri Vini Junior reka tuvuge ngo muri make nibigenda neza aracyafite indi myaka 5 hariya i Madrid y'umuvandimwe ahembwa ibihumbi 421 n'amafaranga 792 ku cyumweru ndavuga amadolari y'Amerika ku mwaka ni biliyoni 1 na miliyoni 750 z'amadolari y'Amerika ariko Lorenzo aya masaha amasaha meza kugira gute yo gushaka miliyoni amasaha meza cyane y'agahigo ka miliyoni kubera ko mu minota itarenze 28 haratangwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ibyo bimaze kuba nk'indirimbo rwose kuko iratangwa buri munsi imaze guhabwa abantu barenga 1400 n'uyu munsi iraza gutangwa ariko guess what kuko turi kuwa gatatu muribuka ko agahigo ka miliyoni kaba karimo icyitwa bonanza bonanza kubera ko ukina inshuro imwe akinisha ibiceri 300 ubwo ndavuga mu gitego igitego nicyo baza gukora draw mu kanya ndaza kubabwira nyuma ko draw ya shwadiri izakorwa kwa gatanu n'umusibejo ariko uyu munsi nk'ibisanzwe ni draw mu kanya kw'isi saa 2 ni draw y'igitego miliyoni kwa gatatu tumaze kwimenyera ko haba harimo bonanza imeze gute niba ukanza akanyenyeri 240 urwego ugahitamo rimwe handitse igitego miliyoni ugakinisha ibiceri 300 iyo haje message izana na token ebyiri zihangana Direct. niyo munsi mwiza wa mbere mu cyumweru wo gukina wakira ni 300 token ebyiri niba ukinye 600 aho kugira ngo haze token ebyiri haze enye niba ushobora kuba ufite 3,000 kuri telefone byo gukinisha uvuga ngo nakaniye miliyoni ngomba kuyibona ngiye gukina token 10 z'ibihumbi 3 ntabwo baguha token 10 kwa gatatu baguha token 20 zikubye Ariko sha. That is crazy. That is unbelievable. ariko Ni ibintu biryoshye pe ndimo ndimagina ntari kuri radio aka kanya kaba nibereye za Muhanga cyangwa se za Gakenke mu misozi hari aho bita Giti cyangwa se Ruri cyangwa se za Janja Gakenke ndayizi nkaba ndimo numva Magic FM nkumva umurorenzo kuri radio arabivuze kandi zibone se Lorenzo abivuga kandi ni no mu Gakenke nyine urumva umurorenzo bwa w'icyo genda wasanga yaba ari wowe ndimo kubivuga arimo arambwira ngo kubiceri 300 wakina token ku buryo mu kanya muri tomboriza kuba ku isaha saa 2 uraza kwifitemo uruhare I swear to God nafata telefone kanda akanyenyeri bwana 240 urwego ngahitamo rimwe ngakinisha 300 ngakina ni 300 ngakina ni iburi inshuro 10 ibihumbi 3 ntabwo ari bya danje ibintu bya danje n'udutebo tungaye tw'ibijumba si kamwe n'agatebo kamwe k'ibijumba nangiye kugiye gushyira mu bisukika agatebo k'ibijumba mu gake
gatebo sikagura 3 byose n'udutebo dutandatu mugakenya ibijumba birahenduka ingero zawe ibijumba n'imbuto birahenduka n'udutebo dutandatu wallahi ariko ahantu byera ntabwo ari ahantu hanini kuko ibijumba kenshi babihinga mu mirima itera ya mirima yajumbutse nimwe bahinga ibijumba so icyo gihe ngafata amafaranga make ngakina token nyinshi kugira ngo mukanya mfite confidence mvuga ngo cya cyuma gikaraga token ndaba mfitemo nyinshi kirakaragamo ndaba nzifite ku bwiganze bityo mfite amahirwe menshi kuyanjye arizamuka mbere izamutse mbere bahita baguhamagara kuri telefone nizere ko telefone yanyu irimo umuriro kandi muri ahirengeye hari network baraguhamagara kubwira n'umukobwa mwiza wahamagara kubwira ngo muraho mwijwi ryiza cyane Lorenzo mwiriwe mwaba mwakinnye token z'igitego miliyoni mu nzozi loto utiyego nakinnye hanyuma dufite amakuru meza uti nayahe turamenyesha ko mwatsindiye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda Jesus ndamubaza ngo urayima ryari ndatakubwira ngo iyi telefone yawe niri muri mobile money ko niyo wakinishije dushobora kohereza amafaranga nta mwenda ufite wa mo cash batishyura ahubwo uri mu mwenda wangaye ku buryo bagoyitaho miliyoni ukagira ubwoba uri mu hakiriye ugasanga kanyura message wana miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ikabikugezeho mu kanya 2 barayatanga siganwa ni iminota mike isigaye akanyenyeri 240 urwego uhitemo nimwanditse igitego ukine mwese muzukoresha mobile money kugeza ubwo 300 avuyeho yes yegera muri luxury market kanya gato mbere kwinjira ku yindi deal ya Vini reka mubwire ko bagiye gukina mu kanya gato ndabona Madrid imaze gusora bagiye kubanzamo ndabona umusifuzi ni Sanchez Jose mu kanya gato ya n'ikipe ya Getafe zamurimo Thibaut Courtois iburyo ni Lucas Vazquez ibumoso ni Fran Garcia mutima defense ni Asensio Laur ndetse na Dawidi Araba hagati mu kibuga ni Chouameni Valverde yasize barayikinishije abandi oya niyo gahunda Chouameni Valverde Arda Güler na Brahim Diaz Arda Güler imbere yavuze ati mugende we Enrique na Vini mujye kumariramo baraba biganira mu gipolitika Enrique na Vini mu biganiriyeho rwo match sangahe iri 21:30 nta Jude numvise Jude wamukura ari kuri bench ari kuri bench mwanya babuhaye nda Arda Güler yego barimo barategura Chouameni Valverde Güler na Brahim Diaz barimo barategura Karasiko na ba Kamavinga bari kubabika kuko Kamavinga kuri Karasiko azakina kuri 3 bivuze ko Rodrigo Guzi Modric ya Marca iragaragaza ko Marca onga iragaragaza ko Chouameni arimo arakina nk'umusolo sentinel numero 6 wenyine ya bakaba bafite Arda Güler na Fede Valverde bari imbere ye mu buryo bwa T-shape yego hanyuma Brahim Diaz akaba ari muri wa mwanya neza wa Jude Bellingham Vini na Enrique hari imbere Vini na Enrique hari imbere impande inyuma ni impande ziri très fragile même no muri centre defense bari fragile harimo Lucas Vazquez is terrible muri saison kuri kabiri ariko murana murenganya kuko Vazquez sikisi yagize muri Real zanamugumishijemo yari umusimbura mwiza wo kuri 11 cyase kuri 7 we na Asensio bahitanagamo basimbuye n'abakinyi ba offensive ariko Valverde ari ku ruhande ari muri system ya aramwunganira de defensive Fran Garcia ku ruhande not too bad hanyuma Alaba Asensio Axe ya Alaba na Asensio udiga byagenze kuri bench kuri bench Laura Asensio yagiye kwikina wenyine defense bench iriho Runin Fran Jude Kamavinga na Modric Rodrigo Guz Varane Jesus Dani Ceballos Rudiga na Gonzalo iyo matara mu Jesus Vario na amenya Vario byararangiye Arejora kuri kimuri defense ya Madrid ubundi Madrid rero igomba kwitonda akirimo Madrid igomba kwitonda kandi bari hanze urebye imikino miki bari hanze urebye imikino miki sigaye nk'ikipe ya Getafe ifite rutayizamu yitwa Borja Mayoral yakinnye muri Real Madrid Borja Mayoral abafite umusoro kina ku 8 n'amara nimero 8 yitwa Mauro Arambari n'umusoro mahanga cyane imyaka myinshi muri iyo kipe rwose 29 n'umunyayuruguay muramuzi muri equipe y'igihugu Mauro Arambari bafite umusore bita Jene ukina kuri 2 n'umunyatogo soro mahanga cyane amaze gukora imyaka 33 ariko n'umukinnyi w'umuhanga kabisa ntekereza amaze igihe kirekire muri ikipe kuva za 2017
azwi cyane muri ikipe ya Hetafe ndamuzi njye ko afite ararega rwose experience amaze igihe pe. kirekire cyane ikibazo burya si icyoro maze cy'abakinnyi imyaka uribaza kera nkivuga ba Jena aho ngaho. pressure buriya bafite rutahizamu w'umunyanisha bita Christian Tusi Uche niwe ugiye ku ikipe ya Hetafe ni bro ikomeye kwa dahari afite carton rouge direct Uche. bakagira n'uwitwa Alan Nyom uramwibuka muri ekipe Alan Nyom Umukinya muri Cameroon. Watford ndumva namuzi muri ekipe ya Watford umunyakameruni muri za 2015 na 2016 Alan Nyom nawe ari muri ikipe Madrid yitonda ariko Alan Nyom ararwaye umusaza so ntekereza ko iyi pressure yo kwitegura classico elegani na nuzani na derby kuko Getafe ni Madrid exactly baramutse batakaje iyi match I swear to God kaba kabaye igikombe cyaba kirangiye Barcelona barusha amanota 7 bro Arindwi. match asigaye match nke cyane asigaye match eshanu kuri Bikomeye. Barcelona agasigara 6 kuri Real tubariyemo match yo kuri n'aka kanya. mugoroba okay ariko abapeti bitwa bardagurere ngenda bizera reka turebe mu kanya gato ko bari buze kubyitwara mu by'ukuri badafite Mbappe badafite ubwo Rudiger kuri bench Dude na Modric mu by'ukuri byanze bikunze bakina gutanga imbaraga Carlo Ancelotti arabinjiza mu kibuga Aderar mu kanya gato nabaze mbona inkuru nyinshi mu by'ukuri nyinshi ziva muri Espagne izindi zikava muri Brazil ngo amakipe ngo yagize gutya ngo atanga ibirego muri FIFA ibintu nabonye ngo bya Vini ushobora guhagarikwa imyaka 2 hanze ya football ni ibiki byagenze bite Vinicius Junior yanafashe umwanya mutoya wo kuba ntegura ino operation neza cyane bagenzi banjye babyinjiramo Vinicius Junior muri FIFA mu minsi yashize tariki 7 z'ukwezi kwa 4 bakiriye ikirego kivuye iwabo muri Brazil muri sosiyete imwe yitwa Tiberius Holding do Brazil. Ni sosiyete ikorera muri Brazil ariko nabonye amamoko yayo nsanga ni sosiyete y'abataliyani. Iyi sosiyete yareze Vinicius Junior muri FIFA inamusabira yuko nibiramuka bimuhamye bazamuhagarika imyaka 2 adakina umupira w'amaguru. Akanama gashinzwe imyitwarire muri FIFA karimo karabyigaho kakiriye kino kirego karimo karakiverifia karebe niba ino sosiyete ya Tiberius ibyishinja Vinicius Junior byaba bifite aho bihuriye no kuba bavuga yuko hari amategeko yishe ari mu ngingo za FIFA ndetse na sport hariya mu gihugu cya Espagne. Iyi sosiyete yitwa Tiberius Holding do Brazil irarega Vinicius Junior ko binyuze muri sosiyete yindi ya Vinicius Junior yitwa Agenciamento Esportivo. Agenciamento Esportivo. Iyi ni sosiyete ya Vinicius Junior icungwa na se witwa José Paixão de Oliveira igacungwa na agent we umuhagarariye witwa Tarsilo Soares. Abo ngabo nibo bayikurikirana ariko nyirayo boss wayo mukuru ni Vinicius Junior. nawe Icyabaye niki iyi sosiyete ya Vinicius Junior yaragiye igura imigabane mu ikipe yari mu gihugu cya Brazil. Iyo kipe bayita Athletic Club de São João del Rei ariko bakunda kuyita Athletic Club. Iyi company ya Vinicius Junior imaze kuguramo imigabane, imwe mu migabane yaguze imigabane y'ino company yareze company ya Vinicius Junior. nawe Iyi Tiberius yari ifite imigabane muri ino kipe ingana na 16.5 kwijana. Company ya Vinicius Junior mu byo yaguze harimo imigabane majorite y'ino ekipe ndetse n'imigabane y'uno mugabo cyangwa se y'ino sosiyete. Iyi sosiyete iravuga yuko binyuranije n'amategeko uburyo yaguzemo ino ekipe ndetse binyuranije n'amategeko y'umukinnyi w'umuprofessionnel kugura ekipe. Iyi ngingo ya FIFA nabonye ari ingingo ya 20 mategeko ya FIFA abuza umukinnyi ukiri active ugikina w'umuprofessionnel kugura multi clubs, kugura ama ekipe menshi. nawe wagura ikipe ariko ukayigira imigabane nka bino byaba Modric n'abandi ariko kugura kugenda ukagura ama ekipe akaba ari yawe uri major shareholder ari wowe wifitemo imigabane myinshi ntago FIFA ibyemera ku mukinnyi ukiri mu kibuga. Kubera ikitabyemera FIFA ivuga yuko habamo icyo bita conflict of interests. nawe Conflict of interest nukuvuga inyungu hari uburyo zitangira gusagarirwa cyangwa se
ukugongana kw'inyungu dore uduha make uduha menshi ibiki n'ibiki transfer ibintu nk'ibyo ngibyo yego ushobora gukora amaguyi ushobora gufata umukinnyi ukamushyira mu ikipe yawe yindi uko nyine bo bavuga yuko ntago ari ibintu bituma ireme rya kompetisiyo ribaho ushobora no kumutiza ireme ry'amarushanwa wanamutiza bitewe n'inyungu ufite muri iyo kipe yindi ntago ireme ry'amarushanwa ribyemera niyo mpamvu tubona hariho zino deba ese Man City na Girona zakabaye zihurira muri Champions League nyine ugasanga Man City na ba nyirayo bibaye ngombwa ko batanga dosiye nyinshi zerekana yuko hari ibintu badahuriyeho 100% ko Girona yakina Champions League ariko hariya EF ibireba conflict of interest zaba ziri hagati ya Girona na Real Madrid na Man City ese Man City ntago izagira gutya ikaba wenda yaharira Girona kipe ajya gusohoka ukayitiza umukinnyi Girona yaharira Man City bafite uburyo babisobanuye mu buryo bwabo barabemerera gukina Champions League zombi ariko muribuka yuko habayemo deba icyo nicyo twita conflict of interest mu gihe ekipe irenze imwe ifitwe n'umuntu umwe kandi ziri mu marushanwa kuko Vinicius Junior afitiye ekipe yitwa Athletic Club yari muri Brazil iyi kampani ikagira n'indi club yahariya mu gihugu cya Portugal iyo kipe reka nze nongere nyinyuzemo amaso neza FC Alverika yes urakoze cyane bayita FC Alverika ndetse no minsi yashize iyi ekipe yitwa FC Alverika yakiriye umukinnyi uvuye muri ekipe ya Athletic Club witwa Rafael Conceição kunizanyo uyu mugabo no mu byo yareze kampani ya Vini yavuze ati uretse no kuba Vinicius Junior yaraguze ekipe yanjye mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ntago yemerewe kugira ama ekipe menshi kandi ari umukinnyi ugikina umuntu wareze Vini aba muri n'umunyabrazil aba muri Brazil ni company ni societe yande ni societe yitwa Tibelice y'abanyabrazil ni y'abataliyani wanda ukuntu gahunda zimeze urumva Vini Junior yitwa Tibelice Holding do Brazil ariko ni societe y'abataliyani Vini Junior yaguze ekipe yitwa FC Alverika yo mu cyiciro cya kabiri muri Portugal ayigura mu mazina ye arani pronounce ko yayiguze kuko n'abandi bakinnyi benshi bafite ama ekipe Mbappé afite ka n'abakinnyi benshi bagiye bakora ama ekipe na Modric yaguze migabane muri Swansea n'abandi batandukanye ariko itegeko agari major shareholder no ikibazo si major shareholder ahubwo ikibazo ntiwemere kugira ikipe imwe ukiri mu ikirenze imwe ukiri mu kibuga niyo mpamvu Vini mu kujya kugura ekipe yindi yitwa Athletic Club yo muri Brazil bayiguze bagendeye muri company ye iyoborwa na papa wiwe hanyuma ni wiragiye niyo mpamvu nkubwira ngo ibinge niko niza konfri zidashobora kuba zanditswe ishobora kuba bizi ariko iryo tegeko asanzwe arizi ntabwo n'abatarizi kamembe abanyamategeko ba Vini niyo mpamvu nakubwiraga ngo ni konfri zimwe zisanzwe zo ku z'amashyari yo muri business kwa iyi company yitwa kuba yarayiragije papa muri company iri kuri papa ubundi mu mategeko baburana impapuro nibi company yitwa Ola birazwi ko ayo makipe yo mbara ya Vini niba mu mategeko handitse ko iyi company yitwa Olo Agencia Sportivo ari ya papa wa Vini uyihagarariye akaba ari Soares umu agent wa Vini mu mategeko nta hantu Vini bigaragara aho ngaho watsinzwe ntabwo mu mategeko baburana amarangamutima umva barabizi ko nta ndi umuntu akwiba ukomeye yaguhisha yego niyo iyi company yitwa Tbilisi do Brazil baraje bagura 16% yari ifite banagura n'izindi share bibaha ijambo kuri ekipe yitwa Athletic Club noneho muri za konfri ndetse n'ishyari bajya kurega kuko bitwaje iryo tegeko babizi abati Vini yarenze ku itegeko agura ama ekipe arenze imwe kuko murabizi ko yaguze Alverika miliyoni 10 z'amayero murabizi afite n'indi kipe hano muri Brazil kandi nibyemewe ingingo ya 22 mu ishyanga ry'umupira w'amaguru muri Espagne irabivuga ingingo ya 20 muri FIFA muri ethique barabivuga bakabati mukwiriye kumuhana urumva n'indi company iri kurande yagiye kurega kwa nayo ifitemo ikibazo nyine bayambuye imigabane baje nyine bayireza gatuza k'amafaranga icyo mbona kirimo barimo bararega amarangamutima kandi abone muderanja abaha amafaranga baseta ino company ya Tibelice iguramo 16 n'ibice 5% yashoyemo amafaranga mu 2023 ine kipe bituma inazamuka nabo nyarazamutse muri Serie B yaje mu cyiciro cya kabiri ariko iravuga ati iyi kipe ni bamwe mu bantu bari bafite imigabane myinshi kuruta abandi bafatanya bikorwa bari bayirimo
kampani ya Vinicius Junior yaguriye Izo nawe wagize ijambo Bo riremereye mu baravuga- kuyigurisha ya umva hano ikintu kirimo ko niko bigenda umva uko byagenze bo ntabwo bari bafite ijambo rinini ahubwo kampani ya Vini yaraje igura imigabane y'abandi bose aha yego y'abandi bose kampani ya Vini isigara ariyo nini ari ifite ijambo ifite ijambo isigara ihanganye n'uwari major n'uwo mugabo wari major Tiberius. shareholder Yes. noneho Tiberius yahise irega mu rukiko rukuru rwa Sao Paulo hariya muri Brazil buno ivuga ko kampani ya Vinicius kwanza we amasezerano icyo yavugaga afitemo 16 yaravuga ati ngiyewe mfitemo icyo bita fast refusal nuvuga ngomba kugira ijambo ku muntu ugura imigabane muri Nawe. equipe we akanavuga yuko equipe yagomba iyi kampani iyi societe ikavuga ko ikipe yagombaga kugurishwa abanje kubazwa niba we agafata umwanzuro wa mbere niba we atayishaka niba iriya sosiyete itayishaka yo ibanze iyigure cyangwa se ivuge ko itayishaka mbere y'uko bagira undi bayiha nk'umuntu wari ufite imigabane myinshi ariko kampani ya Vini yaraje imaze kugura imigabane yindi nabo biba ngombwa yuko ibagurira nabira bagurira yego kuko none yahise se bagurishije ku ngufu uyo Tiberius urukiko- yagurishije ku ngufu iyi kampani iri kuburana amahugo oya iyi kampani urumva Umva hari ukuntu ahantu bimeze. ngenda kumva yaguye umva ukuntu bimeze niba ifite ifite power of refusal mu gihe cyo guselinga ni umuntu waza aje kugura kampani aje kugura iyo kipe yego ariko au contraire ukambwira ko baguze ntabwo baje itabizi kugura se ekipe kampani ya papa wa Vini reka tureke kwita iya Vini yaguriye buri muntu tuvuge mu mpapuro yaguriye abantu buri wese imunyuzeho imigabane yego. wangura akagabane kawe Eh. buri wese aremerewe kugurisha yego kandi ntabwo yari afite ntabwo Tiberius yari afite power of refusal ku ku migabane muntu ya ugiye buri muntu. kugurisha akagabane ke kamwe yego agurira umwe bagurira uwa kabiri Bagurira bagurira uwa bose. gatatu birangira baguriye bose Eh. binyuze mu mategeko ariko turabibona ko harimo aguye Harimo akantu n'uwareze. unyuza ku biragaragara ruhande. ko Eh. bamukubitiye mu gafuka ariko mu buryo buri genuine bwa nyabwo umva amaguye ahantu iri iyi Tiberius mu rukiko rwa Sao Paulo urukiko rwa Sao Paulo rwanabaye runahagaritse kugura rwabaye ruhagaritse icyo bita take over yuzuye cyangwa se kugira ngo ino kampani ya Vini na se bafate ikipe byuzuye mu buryo bw'amategeko ariko kuko uyu mugabo yarareze aravuga ati njyewe ntago naba forced kugurisha imigabane yanjye ikipe narayishoyemo amafaranga ikaba yarizamutse mu cyiciro cya kabiri itangiye gutera imbere ndetse n'urukiko rwari rwarabaye ruhagaritse ko iyi kampani ya Vini ikipe yose ihita yiharira uyu mugabo niho yahereye avuga ati uru rukiko mu gihe rutaranzura ntawamenya ibyo ruzanzura reka kwanza mbe ngiye kurega muri FIFA ko kwanza Vinicius Junior Banze ari batange. umukinnyi ukiri mu kibuga ushaka gutunga ama ekipe menshi kandi atabyemerewe ntago umukinnyi ukiri mu kibuga yemerewe gutunga ama ekipe ari menshi kuburana amahugo mu mategeko ntabwo bareba amarangamutima Ntabwo icyo numva asa amategeko naho- bareba ibintu byanditse mu buryo bwa negosiyasiyo baraganira ibi twita zandani yego nibyo ni Vini wamukubitiye mu gafuka ariko abikoze azi amategeko afite abanyamategeko ariko azi arabyemera. amategeko aragenda ashaka loopholes icyo bita loopholes like ibyobo yanyuramo kugira ngo atware agakipe sibyo arabagurira cyane amaze kubagurira ni nk'uko reka tutange urugero Eh. niba tugifite iminota mikeya Reka- reka tutange urugero turi abana mu rugo uko Eh. turi bane dufite umubyeyi adusigiye isambu isambu turayigabanye tuyigabanye duhanye isezerano ko kugira ngo Samiri kuko ari we mfura ari nawe ufite n'umutanyu munini nijya kugurishwa iyo sambu nijya kugurishwa muri rusange azabigiraho ijambo ko niwe ufite hanini ijambo rinini rinini Nawe iyo niyo power of Niwe refusal ufata umwanzuro. uzabyanga cyangwa mbyemere ariko nta muntu uje kugura isambu noneho ahubwo nyuze kuri Mbappe aka gatanyu kawe ko gapimye gafite nta UPI miliyoni icumi akira cyangwa se ko gapimye ko Ndabyemera. gateye imbago Eh. wakangurishije kamutamiza nkaba ndagutwaye nawe akayahekenya Cyane. wenda tuvuge n'umukire witwa Rigani araje nanjye agatanyu kanjye Eh. antamije amafaranga cyacunze nkennye arakaguze arakanuye akawe aderari arakaguze ageze kuri urumva deja
nubwo wari ufite power of refusal Yego. ni ku Iri migabane yacu yarangiye, wese awe. agatoya ariko icyo uwo muntu wundi waguze byose agize kiruta icyo ufite kuko ntabwo ufite ikirenze hafi uwo uvuga niba twari dufite 100% akaza asigaye 20 twe batatu akatunyuramo Cyangwa 30 na. agasigara 20 reka nk'icumi tuvuge ko Samiri kw'ijana nk'imfura yari afite 30 Eh. ariko 70 yari iyacu Yagiye. yari yacu urumva ko yaturushaga ariko umwe ku wundi ariko ntabwo aturusha twese niyo umuntu yaje akatugurira twese arahita amurusha arahita amurusha ijambo kandi muri kandi business- nakurusha ijambo muri azabageninga nawe akugurira nawe si azakuba icyo cyabaye se ni icyo ngicyo icyo rero kibaye wenda Vini afashe n'iyo kipe igahita kuko yenda ahise iba insitari kuko yayiguze ikazamura agaciro azizandani nubwo ari papa ucunze umutungo ko ari Vini uyiguze ariko Vini ntiwerageze ko yari azi itegeko mbere ko ajya kubigura ararize so ararize zandani rero kubura ntazabura n'itegeko n'impapuro zandani ntizitsinda itegeko ry'impapuro ntabwo bishoboka agaragara ibimenyetso mu rukiko niko si bigenda byose kampani ni yande We ya- kampani ni ya umva. papa ya Vini. papa Vini niwe yanditseho n'izo manevure nanjye hari zijya ziba nk'imi Kigali mu bintu bimwe na bimwe ese Vini Ariko- uburyo ahora mu manza n'ibintu byose ubona afite umunyamategeko w'umuswa ibi uribuka Ashraf Hakimi abana n'umugore ariko imitungo ye yose Aha. yanditse kuri mama we urubanza rwarangiye rute noneho umugore yavuga ati igihe kirageze kugira dutandukane Aha. ati tugomba kugabana ati nta kibazo tugabane agiye kuri konti ya Ashraf Hakimi asanga nta kintu kimwe kandi yanditseho. bagabanye Akubitwa- ivangamutungo akubitwa n'inkuba kandi bari ahubwo umugore we hari utwo yari afite wenda yagiye akura ibyinyo abagabo bahise batugabanya Hakimi nawe yahise Ariko Hakimi yahise aturyaho ndakwemera. Hakimi ari hejuru cyane uvuga ngo Hakimi yafashe kuri twa tuntu umukobwa yagiye akura ibyinyo agabanaho umutungo we wose umukobwa yaje akurikiye ubere ku izina rya Uri ku mama izina rya Urumva nyina. umukobwa azi neza ko Vini amwibye ariko ntacyo yarenzaho ntacyo warenza mu rukiko urumva iyi sosiyete ya Tiberius birarayikiri ko ishobora kuba yazatsindwa urubanza ariko aka kantu yongeyemo mu gaha agaciro izatsindirwa Iri kuvuga ubucuruzi ati- ariko rwa FIFA rwo ntizarutsinda ariko se n'ubundi kuba bitari muri Vini niho hantu bita bibera bizamo itandukaniro ibintu byo kuvuga ngo ubusugire bw'amarushanwa ikipe za Vini zirimo zirahana abakinnyi uko ziboneye Oya, impamvu ati, bananga aho ko ngaho impamvu- ntabwo ubusugire bw'amarushanwa Impamvu bwubahirijwe mu impamvu- mategeko ya FIFA n'amategeko ya impamvu Espagne. bananga ko bano bakinnyi bari active bagira n'ama equipe Eh. bano bakinnyi baba dufata urugero nka Cristiano hari abantu bakunda Cristiano Ronaldo kuruta na Portugal kuruta n'ikipe y'igihugu ya Portugal kuruta na Real n'abantu bafanaga Real kuko Cristiano yayigiyemo none se Cristiano arusha Real aba followers kuri Instagram urumva icyo kintu Abantu bafana Portugal, ugira bakunda urumva Portugal. aramutse afite nka Abafana equipe Cristiano. abakinnyi bakina n'iyo equipe wenda igiye nko kumanuka cyangwa igiye nko gutwara igikombe hari igihe bakoresha urukundo bakunda Cristiano bakitsindisha kugira ngo iyo ekipe itware igikombe cyangwa ntimanuke niyo mpamvu FIFA ivuga ngo ntabwo byemewe ko umukinnyi uri active yemerewe kuba yagira ama ekipe kuko bishobora kuba ugifite fan base bishobora kuba byatuma byakwica ireme ry'amarushanwa bikaba byazanamo interest n'ibindi bitandukanye kuko urumva Bavuga ni Cristiano dufata nk'abakinnyi urugero muri iyo shampiyona ikipe ya ya Brazil. Cristiano nk'uko kampani amahoteli ya Cristiano cyangwa kompanyi y'indege ya Cristiano aba hari abantu bashobora no gutegereza n'isaha yose kugira ngo bagende kwa Cristiano cyangwa bajye muri za hoteli za Cristiano ziri hirya no hino ni nako ikipe yabo babona igiye kumanuka bashobora kuba abakinnyi batakwitanga kugira ngo bareke ba diversaire yego bakaba tubigenze muri bwa buryo cyangwa twari igikombe niyo mpamvu FIFA icyo kintu itacyemera cyane ikaba batoya nibona wanayigiragira ikipe imwe ariko wituma ugira ama ekipe menshi ku buryo aba bana bariteretse Vini ku myaka 24 buri amakipe abiri wallahi mu bihano bishoboka mu masegonda make dufite mu bihano bishoboka FIFA iteganya harimo gucibwa izahabu cyo bita Ihazabu. amande harimo gutegekwa kugurisha iyo kipe cyangwa guhagarikwa ubwo guhagarikwa ni mu gihe basanga Vini iriya kampani atitiye kandi ariye aha ariye ariyemeriza kugeza ubu FIFA rero irimo irasuzuma niri umugwaho ishobora kumufatira ibihano cyangwa se iriya Tiberius ikaririmba urwibonye sore ibyo ngibyo kabisa mu kanya gato tuve ibwami twerekeze i Barcelona mu kanya gato ubwo nkubwira ko La Liga